Delhi ki dalai, center ki dalai, moi na haiba haiba da koi dum chakani, Delhi na haiba ingli chakani, adu di Delhi na hayeng sanama na siem oiro hairaga dum hoi haigadro. Ha, adu di Delhi na hore Punjab ki miyama tharaga mana chief minister Manipur ogini hairadi yadro ba. Adu yani haiba mi MLA do. Chaksu charunu. Hayeng Shigro. Aina haning bidi ko. Adung bo MLA ogini hairadi mi oina pira pa MLA do siem do koi yagni hairadi hayeng Madras tiki miyama tharaga mana same oigini adi yagadro asibu same oibisibu phakiro akhoi lebak kanse Manipuri identity Manipur ki phajana khangba aduga Manipur semkatse indigenous people kanse indigenous mi singje semse akhoi lebak sisu all the competitive oina akhoi ki culture identity khudimak unique oiba purum pakse ngaklaga nat se ngak chalaga akhoi lamdan chawkhaninga haina akhoi ki Manipur adum chawba Like dum hairaba, chakakaba civilized yamna oikraba state. Me adum machine jati yamna taraga lebasibu. Manipur the same oibangamba me later brone. Ampuna, adu lebangam the budigi center na hairak padu akhoi yagni haiba. Me do kok to karamba kok no haibaneda. Hayamak ma resign toro dung ba me yauradi go. Aina haibadi. No, I di mabo haninge. Ama matik chaya haina propose toro na. Adu go phajana kyan tanaruna. Adung ngamdaba leadership to adung ngamdaba leader do karamba leader no haibinida hare nangi imungda matemano angang singna imungda decision lobbo ngamdaba haibado ikaiba adudi mama mapa oibegi matik chadene na nangi matemano angang pula pura chalaga nangi neighbor ki mafamada nataga mayangi hotel amada chalaga aigi imungse sumaida sop tobo ngamdre biari hotel babu Kaino mayang adugi hotel mapangi miduda nana kra sop tobiro nana decision pibuda ko imung hinglage adu yagen chapa ya boiba aduga chama nay habinunda adu politics service ai Manipur lepanga ke Manipur semge praja se ai kange haidana Manipur ki leader mo wegen thoropa khaktane ai su matik chai ma oibang ai wegen haina chonthona mina haira pudo mina tharak pudo akhoi yagni haibo adugumbo wakhan chenba mido 그럼 뭐 MLA네 하나 접근 남리는 이까이고 양 이까야 거기 아도 양 이까야 뭐 MLA기 만민축 받는거노 MLA기 가이노서 시진 타이틀 시진나로 시진나로 놓고 양 이까야 양 팀 이까야는 government 셴다닝아이 말함 술레레이테 government 하이엔 한지쇼 좀 셴바야 MLA 싱나 분선방 감도 호직디 델리드 거클라가 미나 먹부나 또빠 미나 나온 분선 하라버네나 쇼이드는 government 라크니 아도 마망다 셴바야 버니 아도 세 분선버도 아도 임팔 호텔다 거기 머니푸르다 분바 짝짜미나 버디 크라 호텔나 델리드디 크라 짝짜버 하와이 짜타버 하와이 아도 분게나 쩌뽀라머니 아시드 쇼 나한테 불럼데 나한테 government 셴바야 제 셴바와네고 아다 잘라가 불리 시드디 운나고 분봉감데 what kind of leadership 거 까까람보 leadership 노네 시 머니푸르기 레박다 로나마타 자티마타 오이레가 아코야마타 오이레가 시드나 분봉감다바 도 미길람다 잘라가 분부 사바 아두데기 미나 와이얼 토비바 나트로 아도나 호젝티 풀라버네나 아다 잘라가 풀라버네나 하행 아다 디시션 아마 피부도 마둘로이나 follow 토라 라크니 government 하행 지투나 아투부다 셈라니 하베세 가사르 락차게 우자 nahan ke ko bese khoi gi BJP only handak kisina khoi gi National Democratic Alliance BJP ge chatminari ba khoi gi NPP JDU Independent NPF sigi MLA sing ni kauri se khoi kontra ga tare ni ja sangkasa aduma pu akhoi ngasi tang ani ni matam zu only numit kharani khaktang harabani masida handak se khoi gi NDA gi MLA pulap oina kau pasida oja sangi expectation da kari positive karambar haidi positive oiba impact habidi miyam hojik pamiba popular government ama athuba matamda habidi before 13th of February si mang de lakani haina thajabra natraga koigi resign ta holakan de assembly dissolve tawrakadra haibagi chingnabasi speculation je kamaina kari expect to user sankhasang changthambi to hojik se government semdaba dissolve to ba haibase maram region sulai leite adubu togena tawkradi madudi khangde ko adubu hojik si PR extend toningai su amarom da maram leite amarom da di dissolve toningai su leite heba leite adi ngasai gi BJP ki party ki manungda masing magi number se yamna
absolute majority si leirieba Yes, aduga party ani na jo alliance torieba MPP su NPF su Yes. adu lakpa tarade huge MLA masing number se leieba aduga hairiba within kaino se party si da moi ki manung da crisis ko aduga dispute chawna leiraga mathakta no confidential motion changna ba adu yade yaroi haibagi leina de ba adum akhoina mina ngana ba matamda leiba kumna ubne ba the only thing is leadership crisis ne ba leadership crisis haibase mana sem oibado yade haidona murung songlak kanda ma resign tawkhre adudiki laki bo breakthrough khra lobne ba hojiksi leadership to the Hojiki question je MLA 40 da MLA 30 to dabu same oiba ngamba mi ampon leitera broni adu oiradi same oiba ngamba mi ampon manipur MLA karabase leite haradi MLA do hayang mak resign oina tokro bo ikaya bo ko loida same oiba yaba matik chai ai praja gi seba toge na thokrabane na MLA 30 34 40 lebase loida same oiba da kai de bo adu marakta leadership ama khandoraga sem ama nangna wairo haina mayamna support tawraga madugi government do semgadabane aba adu madugi leadership khanba ngamdadana asum chatpo wane aba ko aduna hojik third of sen last date ne aba ko adui matungda aduna matam tu leiri aduna masai moigi manungda leadership ki crisis mana tawrade ai yade ai tawgani ai waigani masai sem oiningba mako oiningba mi si yamandana ko yamandana chaning malaga leplaga to habido andak manipur da khoi politicians sing sina madu chap chan tawthoro ba paman sem paman badagi loina makse adum minister government ju leitaba aduga sem su oibasu phangdaba praja di wahan baduga praja da PR thambadegi ni center ni naina moina wa ani thoklaga sanaya ba ana hojeki praja sing se mik kaino pandaba nate ko mik pangli anu punto togunu ba khoi se praja ne ko aduna open platform the open space the debate on the share so moi se ki ba adu ma khoi di adu thokpa ya de tu tawba ya de ka haita hai ba ko adu maina sanari bududi akhoi khangya ba khangba jeng adu na ngasai aina haning budi government se kari gi tama sem loi tabano government must sem gani sem da bshya yaro ya ba ko government du sem gani maram di sem da ninga gi machak tu leite government sem gi machak tu lei ya ba ko government sem gi machak lei kari su akaya tek lei nate MLA manung da disqualify tawkhre machine su de ba leite MLA da manung da resign tawki ba leite MLA manung da adu ada leite mayam du huji loina dum suraga leiri tawdo bu masai haibado leadership ki kaino khara tawra pasida moina breakthrough du lobo wane haba aduna hana kawra ga dum tamna moi su solve tawriba adu marak sida mu manipur the present situation hai tare sigi conflict china maram oiraga madugi delay ta honbane haba aduga ngasai PR se thamjan buwane haba aduga masai ki amarom da hairade hojiki manipur ki present conflict siga PR thambaga thamdabagi mari su leina de haba present conflict siga government shembang ngamdabagi mari su leite haba any talk sunu conflict legislation amal leisnu government laterade kanana control tawgani government haidi for the people ne irang legera leroidra adu thokera government is must government duna irang le hantaningai thabak tu tawdabani government ama thambakanda punamak tu deal tawgadaba natra haiba hare adu government duna masing ngamdare highway chapang ngamdare haibagi PR se lai PR lam bakanda hoji chahi ama phare ko adu kadai de hoji highway du chapang ngamli bro haba adu PR hai su government ni this is a part of government central na ko adu kasai article 375 3756 55 adu gi pot article the chatpo wa ne aba akhoina PR haibasi the government na tabukum na law aba no government PR su government ni all executive bodies are there bureaucrat adu the run tawri governor lairi chief secretary lairi sidi they are the responsible person aduna chamana eba poto aduna ngasai ki masidi center na khara na politics tawbune eba ko aduna ngasai PR du thamkhre chapong amdra no hojik government amu install tawpada no problem no issue ko problem kari matan leite government du thamla kanda lebak da thokliba issue mayam se nainaraga issue mayam se deal tawraga government aduna solve tawningai honaga dabane aba aduna government lan tawene government heta tokpa lan tawene the government muthapa alatraga khumjanba thamjanba adudi karamba law no baneda karamba law da yauge aba adudi hoji India da crisis laitro India su
aduti crack down tawse emergency lauthona India da hoje crisis mayam le risidi naga gi problem issue le ri ko Punjab gi le ri South gi le ri siki kariya ba khoi gi West Bengal gi to mayam asiki le risidi aduti prime minister su crack kaino loina to pirona aduga kari mari le nage adubu thokli ba issue Jammu Kashmir da thokli mayam do government amal government do deal tawra lak na troba that's we call government the Manipur state ngasi Iran thokpo conflict thokpo se government amal government do wari saraga popon muk yana sanba pha solution to puraga tab na tro ana aina hanade have se present issue conflict thokpo se ka Manipur ki issue si ka hoji ki conflict si ka government semda ba pia thamba ga mari leina de karimata mari leina de masidi akhoi bu min but chana bani ado hojik ki maitai me amna su min so proji war ne haina hairaida proji war war di akhoi enemy se center na tro proji du kana no proji du kuki na sana ba ya bro naga na ya bro maitai me se ne proji hari di third party amana sana ba na tro ado masidi akhoi ge MLA kari ba MLA sinsina sonman ba gine kari ki tamakta chief minister da resign toro hairi ba ko number 1 aduga chahi ani phana resign tawda na dum tawra aduga gasai ki kuki na resign toro haina haibagi tamakta karigi resign tawhan ba ko asi question si amna chawna leye ba aduna ngasai ki pharene resign tawkhre adu ardi Manipur ki situation tu khutak ta du stop tawbra haiba tawde haiba ko adu oiradi madugi region du mayam leye ba ada karigi tamak conflict thokpa karigi tamak si thokpa haibase praja sin naina dre haiba akhoina hek hobada akhoi thokringai da indigenous people ki right se akhoi di lauraga la ba masi phata de ba aduna in the name of tribal ki mingda hariba illegal immigrant mayam na madu khutong charaga lakpa aduna indigenous people bill ama thamda ba yade se la hawtringe de khodi hawrabane ko amu lanje hawu kanda sidi non indigenous people versus and indigenous people ne haijariba maramdi illegal immigrant mayam non indigenous people mayam sina changlaga chingda mayam popi tharaga kokhale forest mayam da occupy tawsale ko sigumba lakpodegi masiki government na Master A वगैरह Y वगैरह Z वगैरह अखोई खंगे ओजा पीरे न वैरम बया ओजा पीरे न नतन वैरसु मसीदी थोकनी है बा करिगी नो हायरगा फॉरेस्ट ऑक्युपाई तोसलम बदो एविएशन तौथोरक पा पोपी थाब से थाब यारो है हेलीकॉप्टर पायरगा खोलगा मेजर तौरक पा अदुगा ngasa illegal immigrant se masi tathokadabani deport tokadabani haidana sub committee ama semlak pa akhoi masigi issue di yengdria ba hari go masigi issue je khara paikhalak kanda hari ba illegal immigrant singsina non indigenous people singsina masigi pot sida khudong chaba lawraga lan se torak pune habne ba adudi oja birengi issue lakte haba akhoina mabu yaba yadu toale haba ko ai ma party punba ba toale haba adubu anybody amano werasu thabak tu paikha pa kanda sigi same issue se thokni haba adu already MLA 40 kuki gi MLA di moina support to 50 MLA do kari ki understanding to no habne da kari ki understanding to no habne da adu de hoji chief minister se ama 신토포 간다 란세 로이게더로 와리디 아두니 고 아두 로이기니 하레디 베레 오자비레 헤토포다 그리기 아마 신다바 시기 프로블렘이야 봐 아두 그리기 세 아두는 마시디 마사기 에코기 MLA 50 레리바 징기 MLA 나가 MLA 야오나고 마시기 MLA 싱세 마시기 MLA 싱세 그리아시라 아코기 손만다데기 센터나 부투 사나레 하려간다 마두들 로이네 두르가 히타카피르가 반타르가 하등 내려가 자고이 사버네봐 아도 MLA 50가 MLA 따라가 바나바야 본테 아도 MLA 따라나 하이바다 작거니 하이르디 아코이 아두디 그리 하이루니 고 아도는 것이 아두기 픽처다 락데 아도는 리더십 기 크라이시스 니 세임 만 오이르디 야로 오이데 레데 하이바기 야데 야 하이바기니 아도 MLA 기 머싱다 레리버시다 government semba yade haibagi hojik machak amhona leite ko government semba ya government do semlo haina semdabni madu karigi no semdabno aido kuki singi basika pressure haiba tare mohi ge pursue duna kanman khibadegi lobby tobu kanman khibadegi MLA 50 du da MLA tarana singba henba haiba ngamba तौबंगमदगी MLA 50 सिदी वैल्यू लेतबा वैल्यूलेस होपलेस ओइखिबेगी MLA तराना सानारकबेगी जखि अमसे गवर्नमेंट थंबंगमदबनेबा अङोंदा हाइरो हाइरदी अदुना गवर्नमेंट अम सेमसिबु कुकी यावदरदी नागा यावदे मैते यावदे न चखरदी अदुदी कम्युनल की कम्युनिटी की गवर्नमेंट राने फरने अदुदी मैते
hojik maite shwe law da na government dum shemo na wari ni ko ka kari no bo adudi na ka yaw da di government shembe ya ro haina akhoi taw ro se ne nukuki adu ma laite ba nu ma laite BJP de loina MLA ama da wari NPP da wari ama da wari ko na hari manipur gi hojik tholi ba issue tholi ba drama sidi Proji haibasi but haibani ko proji war sanare haibasi but sanabane ba ado but singse akhoi miwai da jo yango kana da phat but singna changbra khotbra ga kwaidigi pangba mi kwaidigi shonba mi ko upai lai tabba mi katu karan tawba mi sharan toran maching thirga hingba huran ching thirga hinba lai phajan na ningda ba karan tawba mi ko sharan toran tawba mi da but changkan bane but na hatpase but na kaido mi si chin na base adu ngba da oikale aduna hojik proji war haise but ne haba adu but se kana na si chin na ri bano haibase hojik akhoi adu da lay ba aduna yam ikai akhoi di ya im ikai government semlani hayangla hanjira government di soidana before 10 da go of the government amadi semlani agi wakhanda government mase karing ba semang amdaraba di job to thokhrani adu semang amdaraba aina hairi sine ko jeki MLA leri base MLA 5049 sina responsible logani adu MLA 49 leri ba mayam sidi karing ba government semang amdaradi madudi manipur gi prajana mokhoi sibu lesson du piga da bane ba ko ai praja gi seba tawbo oigani MLA tawgani haina thoraklaga oiro haina ka halle aduga mathang da suicide tawbo kumbane ba handa government sem da ba MLA sing mathang da suicide tawbo ga jamane ba government sem gu noina kana su thingde haide praja na government sem ya roina thechu tawde ko moi mathang da as akhoi government sem jaroi leader khanbadu haitabadu adugi natro adu manungda aduga adagi difference layersu 파미나라가 MLA 아니 홈칵다 마리 망아 칵다로서 하리 존토라가 MLA 매양도 콤절라나 와리 사로나 그리기도 뭐 MLA 해서 뭐 아무것도네 스테이터스 아무것도니 MLA 아마나 했나 자오바 해버 강박이 와래때 아도 MLA 49 레벨시다 분선방 암다바 와리 사방 암다다나 좀 미나 거로 간다 미기 플랫폼다 юм다 잘라가 분바세 시슈 이카이바 아마네 거 아이곤다 하이로디 아도 아다 짰다서 나 한데기 임팔 호텔드라 클래식드라 그다이다 너무 자탐미 파미나라가 아 거기 스마이너리 잡 떨어지고 마와다 서포트 떨어지는 딱 리솔루션 아마 따라 타부 간다네 나한테 government 셈베 야래 하이베데 나한테 약혼에 시 하이베시 미 아다 짰다서 스피커드네 MLA 군트라나 스포트 오자 SMland 자라 kaino lawyer ne ko lawyer ozan so hor adum haibiro MLA kuntra na shoi tawraga ko akhoi de mabu propose tawre mana akhoi ge CLP leader ne ma chief minister original ma akhoi de sokal ne na governor de ne je ma MLA 30 na shoi tawra kanda hana su government dum lebi ai ngarang su lebi ai hujik lebi ai adu government semgani de Delhi da dum chatpa ko adu hana ai haire Delhi chapagi 파라도 바샤도 파무에 거기다 손도 비로 거기 더버 그렇 떠게 IDP 거기 더버 떠게 하세 illegal immigration 정설라가 떠리버 뭐암제 호지 거기 캔카게 떠게 마두기 도쿠멘트 오다 거기 पैसा लेते मोय पैसासु पुथोनिंगदे थबकसु तोनिंगदे नोआइना तोलो फमला युमदा तुम चारगा मंत्री MLA तुम ओइनिंगबा प्रजा अदु ओइना तुम लेरे अखोय पेचेन तौदना खोदना तौरे थबक तौनिंगा इंडिजिनस पीपल सिंग कनिंगा थबक मयाम ले हरि अखोयदि को अदो होजे हारिबा MLA सिंगसु पैसासु मु पुथोनिंगदे अदुना दिल्ली चपगी पैसादो पामु हेबने दिल्ली दा MLA 40 चपदो 30 चपगी पैसादो हमदा पारो यमन लाख अमगी मखा तादे आदा चाबदो अदुदि 40 लाख से चप खुदिंग द तिंगलिबने अदुगी 43 times 4 times ओइरेबा ग्रोनी हुमचखरे ग्रोनी हुमदो सिदा थादरो अदुगा अखोयगी इंडिजिनस गी काइनो सिंगसे इलीगल इमिग्रेंट सिंगना तौरिबो मयामसे अखोय मसिकी पुलिस अमा अखोय पुथोकसेबा से अमरोमदासे हजेदि हाइबे याबगी हाइरखरबने गो अदुना आइदि गवर्नमेंट दु ngsaina हाइब करिंगबो सेमदरबा MLA सिंगदुना मथंगदना सुसाइड तौबनी होय कांग्रेस पार्टी दि अपोजिशन द लेबे सिंगदि सेमहानिंग लामोय मोइदुना तोंगान बने अदु MLA मंगा खक्तने MLA मंगा दुना करि तौगदबनो नत्रा अदु मंगा दुना करिसु तौनिङाय पंगल लेते अदु करिंगबो गवर्नमेंट सेमंगमदे हायरदे MLA मखोइना मथंगदना MLA ओइनिंगदे हायदना सुसाइड तौबदो अदुगा चमने हैना लौगनी अन होजिक कि फिफमजिदा गवर्नमेंट सेमबे यादे हायबेगी install tawba yade habiki aina yengbada de karimat madu mami ude hayang su hanchik su semba yai mamang da su semba yai adu bunga sai MLA
32, 30 BJP ki manung da lairi base BJP ki MLA di party ki amarak ti loina makse manung ki MLA di loina oiba party ama ki MLA di oiba adu Pakistan ge India ga lamna laina ba kumna go sum laina ba da phamina da ba chamina punba ngam da bidigi gap chauna laiki moi wari sa da bidigi government du purak pa yadro ne do center na kauraga adu punba da di government du lapo ya dori sidi lapo ya ri sidi adu nang sai na hai ba do akhoi ki MLA se akhoi mathau akhoi duty karino haiba khangde aduna matung manau mathang da lakadaba da praja na mikna sing na lebiu MLA haiba artha se karino haiba khanglaga vote hapo MLA haiba artha khangba mi do MLA le phalo sum MLA haiba se artha khangdadana sum akhoi quarter da khra phamba guard khra piba paisa khra tolop khra yamba magi chahiani chahiamagi fan kroni ne haiba thau lising ani pi haiba kumba kha adu rom da MLA oina khan gno ba ko adu rom da chak no ba aduna government se semdadana laibasidi MLA 49 gi sonbegini or congress ki to BJP ki MLA manung da lairiba party do 32 MLA ki sonbagini moina madugi khangdabagini MLA ki government semdaninga gi manung da karimata crisis leite CM to khre yare khudak da CM ama hapkadabani adugi policy da khoi di CM PR puro haidena CM nogo gi leader do noina yade haradi replace toro haibwane replace haibase artha khangdara bro natra adu shu initiative lawba haite adu shinba ngamdaradi atopa ama purapa ngamdaradi tawriba mi du adum tawgudab natro adu de adum tawra halamona hojik pia lakpada kakari thoy lik phaya lakpada mi na khudong chaba lawrena hojik pia lakpada mi ja chingda karino mayam da thorokla khoi khangli sidi aduna kari hairuni aduna khoi manipur ki praja singi khutalai praja singi kyan taba praja na phap taba se da akhoi ki supreme power haiba tare ko aduna praja se na panthabadigi MLA khrana sum sananingba sanangba hainingba ma haiba Delhi gi dalai center gi dalai moina haiba da akhoi dum chakani Delhi na haiba ingbe chakani adudi Delhi na hayeng sanamada CM oiro hairaga dum hoi haigadro ha adudi Delhi na hore Punjab ki mi ama tharaga mana chief minister manipur ogini haridi yadro ba adu yari haiba mi MLA do chaksu charnu hayang shigro ai haning bidi ko adum bo MLA ogini haridi mi oina pira pa MLA do CM do khoi yagni haridi hayang madras ki mi ama tharaga mana CM ogini haridi yagadro asibu CM oibisibu phakiro akhoi lebak kanse manipuri identity manipur ki Fajana Khangba to Manipur Semkat say indigenous people can say indigenous me sing same say a box all the competitive way now. A quite culture identity could unique way of Purum book say Naklaga not saying Nakchalaga a quite London Chokoning a quite Manipur adopt job like it to Hyderabad Chokakraba civilized Yamna Wakraba state me a machine Jati Yamna Tara Labasibu Manipur the same way number me later Brone Ampuna I don't have the Budigi center na Hairapadu Akoi Yagani Hyber me to cope to Bukarama Kok no Haveneda I am not my resign to Rodumba me Yaura de go I have no I did my boy Haninge a mamma Tikcha and a proposed to Runa I don't go Pazana Kantanaruna Adung Namdava leadership to Adung Bungam the leader do Karamba leader no Haveneda Hare Nangi Imunda but they no announcing that Imung the decision Lobungam the bar Hibado Ikaiba Adu di Mama Mapa we begin Matikcha Deni Nangi Matemano Anam Pula Pura Chalaga Nangi neighbor ki Mapamada Nataka Mayangi Hotel Amada Chalaga Agi Imung says mine is hop to Bungam Dre Biari Hotel Babu Kaino Mayang Duki Hotel Mapangi me to the Nana Crash hop to Biro Nana decision people to imung hing lagi adu yagen tapaya boy ba adu ka chaman na haben na adu politics service ai Manipur lepanga ke Manipur semge praja se ai kange haidana Manipur ki leader mo wegen na thorok pa khakta ne ai su matik chai ma oibong ai wegen na haina chongthona mina haira podo mina tharak podo akhoi yagni haibo adu gumbo wakhan chenba mi do kram bo MLA ne haina chapang namli ikai go yam ikai Ikaya Hodi Adu Yam Ikaya MLA gi Mami Chupan Nuguno MLA gi Kainoso Sitting title Sitinaro a Sitinaro no ko Yam Ikaye Yam Tin Ikaya government
ꯁꯦꯝꯗꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯒꯣꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ MLA ꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯀꯧꯈꯠꯂꯒ ꯃꯤꯅ ꯃꯄꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯁꯟꯍꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯒꯣꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯨꯟꯕ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯎꯇꯦꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯆꯥ ꯊꯛꯄ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗ ꯄꯨꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯜꯂꯝꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯒꯣꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯨꯜꯂꯤ 시대디 운나고 분분감대 what kind of leadership 거 까까람보 leadership 노네 시머니 불기 레박다 로나마다 자티 마다 오이레가 아코야 마다 오이레가 시대는 분분감다바 도 미길람다 쩔러가 분부 사바 아두디기 미나 와이얼 도비바 나트로 아도나 호젝티 불라버네나 아다 쩔러가 불라버네나 하행 아다 디시션 아마 비브도 마둘로이나 follow 토라 라크니 government 하행 지투나 अथुबद सेमलनी हाइबसे ए फर्स्ट राउंड दुम थमजगे ओके थैंक यू वेरी मच गेजा अखोई होजे होजे फंगबा इवनिंग की न्यूज़पेपर अखोई वायल कातीदा हेडलाइंस ओइने यावरैसी कुकीजोगी एमएलए सिंह यौशिलकपा ngamdabadagi सेंट्रल लीडर सिंह हयेंग नुंथिल उनरगनी पुंग हुमदा उनरगनी दिल्लीदा लैरिबा एमएलए सिंह कनागा उनगदौरिबनो हाइबा फावबा खंगद्रि हाइदना वायल कातीदा यावरी अदसी कोई मसीदा मरक्ता हाइसी यामन खुदक तक करपना मरम मोरकांदा फ्लाइट फंगदबा अदगी स्पेशली कोई चोराचांदपुर दगी लाकबा कोई एमएलए सिंह लंबी खुदोंग चादबना मरम मोरकांदा योक्सिलपा ngamdabani सु हाइरी ओजा सांग मसीदाइना लाक्चनिंग से सिगी हेडलाइन सिमसु लैरे ngasai कोई इनाउ माइकल लमजाथांगना थमगिबा कोई व्हाटएवर हाइदी मणिपुर गिसु कोई स्टेट नि स्टेट के मसागी कोई फेडरल स्ट्रक्चर मखोगी तौबम थोप अखोगी स्टेट की तौबम थोप लेदे दुमकपु कोई जिंगासागे नेशनल पार्टी अनि बीजेपी मतम सांगना कांग्रेस दा मु येंगे हौजिक अखोई बीजेपी दा मु येंगे मसिमंगना व्हाटएवर एनी डिसीजन मेकिंग दा खोगी कैनोसिना लेजिस्लेचर सिंगसिना सुंगम ngamdaba एनी कैनो म तौबदा कोई दिल्ली की याथंगजी यावदगदी सुंगम ngamdaba दुई तारगदी कोई हौजिक पॉपुलर गवर्नमेंट अमा फॉर्मेशन तौरे तारे 20 का 7 की फेब्रुवरी दी इलेक्शन तौगदोरिबनि सिगी मतंगदा कोगी लाकदोर इलेक्शन से पांगथोक पतारगदी कोगी रीजनल पार्टी की मतंग साइ तोंगान तोंगान बा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट की सुदुम पनबी ओजा सांगसी कमाइनी येंबे मसिगुम थौदोक से खरक खजे मिनिमाइज तौनबोई दंता कोइना हजिक रीजनल पार्टी की मरम द ngang को मोय कोइद साउगनी तानिंगजु तानिंग लोय अदबो अखोइना खंगदबा मदि हरि हजिकि मणिपुर दा थोकलीबा मयाम दो ngasai mamang da khoina khra hai ki ba delhi da chalo lao lakumo mo adu tawbu mayam se regional party ama leiba ka leiramba taradi regional party ti ki loina mla se karaga leiramba taradi masi kumba faces se masi kumba kaino se thenaro heba problem se ko delhi da kauraga chatpa khotpa do delhi mina sonda laraga sonda mu wayen dana khodana tawri mayam se paujel puthok pusin tawdana haiba inconvenience mayam se aduga akhagi center da challaga delhi da challa wakatuna ai adu tawbiya ada tawbiya haina haiba khoi bikhya ni bukumna nira tawriba politics da hoje adu mayam tawriba se strong akoina regional party ama ko maduna government rule tawramba tarade karimata se kumba se thoeba maduda akhagi identity maduda akhagi ngasagi kaino se layaba ko aduna मिगी लमदा होजेके स्टेट त येंगोने अदुना नागालैंड कुंबा से क्राइसिस तुम थोकलसु सेंटर द चते हबा नागालैंड मनुंग द तुम लोइसले हबा नि फ्युरायोना चाहि कुन हेना मिचेम सेम ओइरकपसे प्रॉब्लम थेना द बनते हबा अदुबु सेंटर द चते हबा सेंटर न आयाबा दो हाइना चते हबा अदुना विथिन द स्टेट द विथिन द पार्टी द डिसीजन लौबनेना अदुम सॉप तौरगा अदुना गवर्नमेंट सु काइदेना रीजनल पार्टी गजे एनपीएफ न रूल तौरकपा ने फ्युरायोना चाही कुन हेना पुरक पसिबु पिया थमे हाइब गदाइ द लेगे बजा संग सासिदा मरम तंग थसगे हजिक लाइबा मणिपुर की सिगी हजिक फिबम सिदा अखोई रीजनल पार्टी मा अखोई हाना मणिपुर पीपल्स पार्टी गी केनोसु अदुम लेरमे दुबु हजिक सी फिबम सिदन रीजनल पार्टी में रिवाइव तौरप ngambagi केनोसु ले हजे चिंग दति कुकी दसु ngame naga दसु तुम ngame मैतै दसु ngam किरोय मैतै के पॉलिटिशियन सिटी यामना नेम न चली अदुम आई ओपनली हाई के साउसुनु मैतै दि रीजनल पार्टी सुंगम किरोय मैतै के पॉलिटिक्स से तोंगाले
adudi saugunu go akoi naga MLA taraga lebne ja manga hoji regional party hingena go KPA cookie paper lines lenkhapa kudri hoji MLA ani dum lei go bathang de yango cookie community da khoi na haibu wan hoji MLA tara leibse Congress BJP ama ni dik hena karoi loina moi regional da chakani go naga gi su adum manga naga gi BJP MLA ma ka kari sidi Congress yam bol lai to sidi naga adu ngomena maite di independent khang de MPP kana de kabang amge MPP de mayam lepena original ka kabang amde na aduna matam changki gini adunga sai lak jabdo sometimes Nagaland ki problem issue na Manipur ki hen worse way aba ko serious way yam critical way aba crucial way aba Nagaland ki stage na adu Nagaland de ngasi phobu PR thamde aba what is this adu leadership adu ki magun aduga people sing MLA ki ngasai oja jalan haibukumna MLA ki identity MLA ma meaning khangba gi ne aba project short many problems are there Nagaland hoji problem yam le but they never go to Delhi lakte jorat Mizoram so tu mangai Mizoram so something moi leadership line change to a noble line hoji kri crisis leke om adu ada le so leite moi yam na lem na moi ki chief minister tu na home minister prime minister una tu na akoi mayam una ri sidi khangli sidi akoi ki na national party da loina lubla ga chapa ko party su BJP ki oiba aduga BJP ki MLA loina mak tu na achike home minister prime minister da ngasi phabu una bangam da ba ate akoi si karamba mai da chawo haibano aduna aina haibudo asigumba MLA oigani hairadi nahan na resign to kibana phai akoi gumba oirade aina BJP yauramrade dollar sana ki type tu chala thongbo da ngasai ki mana khoi ki chief minister ki da chalaga halaroi na tobu type ta ko tokadabani ngasi MLA BJP ki MLA tara kunna nate Manipur da tholi bisi kari no aina Delhi da strike toro ne Delhi da strike toro something ai wakhanda BJP na natra central government na action khra lokha kani ye adu kiba gi natro madu toradi moi hayeng government semba kanda ai mantri phanglaroi mathang da ticket piraroi mathang da ai kararoi haibna adu airadi pasagi MLA du bu Congress na tan BJP gi na tan MLA ka pa yadaro lepa yadaro bro si akhoi da ngasai ja samjalan haibado identity haiba ma ethics se akhoi ethics leita ba ma leiri ba khoi culture ja duga sonda maitei singsu culture da nakta de yamina khule khoi gi imai pa na sorana adu da taweba politics de loina ma do maitei sing apply mo na taw de ba ai chawthona hai bi ge ba kana no ba ko debate taw je ba ada ai na haijari sini maitei na haiba community sina regional party ama majority ni MLA 40 leibani regional party ama phajana maitei sina lead tawraga MLA leiba ngamdri phobudi Manipur dum kangkhon chairaga Manipur sumaina dum kaina chera drama tawraga dum leigani ko ai ko id lot pusu lot loi kaino akoi adu ada ki tarka su ta de aina haibasini adu bong sunga ngamoi hoji MPP adu ada haibwani ai sigi platform da haining de manung da khoi kari thor kari tawbo khangoi asigi hoji ki leri MPP ki mong sisu sina chalai ba khanda MP MLA mona ka ba ngam da bagi capacity su ude adu ko something anover changes la ka da malen lowi go aduna yamna akoi ki politics se lui haidi center da national da whole akoi ki pi ki base madu da mindset tham ki base asina yaroi aduna ngasai na hanba da hairena hare praja singna mikna singo praja na singla di center ki wan te mathang da mi apha pha thorar di independent version thakalo independent tara la de party am form to bi ai na jara natra united li we ma tu ngasi di akoi na united we budu na ne party na nate national du na nate mi du ne akoi na taka lai ba de mi du ne ko mi du ne aba aduna ngasi mi sing du akoi ki MLA ki mi sing du na soi ba de ki MLA ki kariba MLA haiba mi title pa mi do ma na MLA meaning khang da de ki smai na to bu na tro aduna ha kauro chatpa aduga noina YNBO akhoi ki problem se issue tawre na ngasala chale ba aduga ngasai no khoi na center na aya badu akhoi madu da ya jagani haiba MLA mayam na phonthop pudu di natra aga maya viral chali bini go akhoi di BJP ki di higher authority ki dale akhoi da leite ka haina go adu mana MLA mo waraga mana state ki decision da mana lauda da na mina lohon ge haibu di karamo MLA wege haina thoro bi buno haibini da si question na chawbuni
ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯕꯨꯗꯤ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯥꯏꯈꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯁꯦꯝꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯃꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯅ ꯃꯨꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯁꯦꯝꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯨꯠꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯄꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯗꯤ indigenous people ꯀꯟꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ illegal immigrants ꯇꯠꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ BJP ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯥꯗꯨ indigenous people gidi mana khara lepugumna taweba adu lepatigi center ga ma muknarakpa mundakpaduda MLA mayam duna mana lekpase ekoi indigenous people gini ekoi landam gini support tobiradi phagadaba madu support tu tobiraktabagi masu yamna hero sana thoroso masu panganse ilai lairaktabadigi tuition bukumna taweba natra he lan tobu chaladi ai maningda mi laitradi ai thanda nik mai landi kapkani sigi geopolitics asigi ideology male ai nak sum khanbada ko aduna adu oiradi you turn to lauraga atopa ma tak silaga so mayamna push tobira hero ta hangadabane masi north east ta akhoi congress samaj hero tarang leina ko yengo kada ma BJP alliance tawruso adum threat tawe aduga ma adum tawr ngami aduga Mizoram gi chief minister adum hero oire hujik se ko thau sabi de aduga ngasi Assam ki chief minister Hemanta se BJP ni yebi oirusu madi thau sadena ma mayam tawri sidi adunga Amit Shah na nahande Assam da lakpa kanda vote ka halo ka halade illegal immigrant mayan tathokani haina hairi sidi migi state di government moina haibiraga Manipur di illegal immigrant tu tathoni hona bagi tamak ta sem lo thopuni government thamdagni hairadi akhoi Manipur gi mi si praja state si bo mi natro khosi sa oina urabro asi equal treatment tawdri aba state mother ko kumta treat tawri aba hari asi so akhoi Manipur praja singse asi su digest tawde aduna akhoi ki kari hairuni ngasai MLA 40 leire maitei gidana naga gi na huji mapan lei 49 ne go ado songdana tarani nana hanglibo position oi moi hayeng lakpatu ngai be yai ngai da be yai adu namani ngai adu oiram ba ya mamang gi su sude adu bo aina haijaning bade moi excuse thibra adu su khangdri adu bo government ama sebada Manipur gi state sida Manipur people singda chalaninga gi popular government install ama tobu kanda cookie na yaye yade cookie yaw de habegi picture lakpa yade madugi picture lakhra taradi India su Manipur su cookie na handle tawre haina haibu kanda karimata akaiba asoiba leite haina elowe tawdubu masi MLA 40 lebeseda congress ki MLA manga sinasu ngasai ki state ki issue da road map puthораga challaga nganglaga praja da phatta hange haidaduna opposition gi party amagi tofum thopune na opposition du da dum amarom da nganglaga MLA ma hakta dum leibe yauri ba congress su ko ana moi je lepa ki dum support obra lepa kange habra kal hebra akhoi khangdre moi je adu ki pot leirabane na congress ki MLA manga du tongana thamkro ba ko adu lo thokra so maite ki da 35 leiri ba ko 35 lady sonda naga ki 9 lady ba MLA congress ki manga se yaude haire se ba makhoi lepa kanba da yauge haibra yauro haibra madudi praja na makhoi da su kona pizza tawro suno bu ko hoje ki pochi da 35 plus 9 lady se ma se na ro lobu ngamde haibe se aidi kari haige tabno khangde adu bo aina sum khanba da de aina akhoi ga MLA ga oiram la tarade ma se lambi di lay haina lawe ko hari adana congress na tori basisu ngasai issue da chatpra chatabra khangde issue da chattabane ka haina hairaga sonda sum ko mi gi CM gi natra government gi natra ga party gi da hundan na laire bare ngasi BJP duga oja biren CM ma puba hitre khote haire se phare adudi congress da MLA sing da so opposition da lai aina hangning bade je cookie na tori ba mayam aduga illegal changlak pa illegal immigrants na changlak pa mayam se de chumbra adudi madu support tawse haibra chi question ni hoi biren haite atopa ma singo haibududi silo haibududi haibi ya ba adu government je muthano adu tawro ko anoba tawdabne haibududi moi adudi cookie na tori budu support tobu mong su challe haba sisu akhoi praja singse naina ba haite ada ai wa khan da de
ngasi gi issue jeng sai na have to conflict asika phajana deep oina analysis tawrdi hari conflict sika manipur hojiki issue sika government semda ga mari leina de maramdi conflict ji kadai di hobno hai kanda akhoi da taning roi se wa hai se aina ngang se khrana taning da hai thiba mina taning roi hai thisnu go but government se 2017 da led by BJP go Biren Hauraga 2022 se lakhre one term di masu manage tawre 22 lare 22 after 22 the day Iran se ko hobno 23 ne go just sahi ama pha kanda go next term hek la kanda de masu state to local level kare local le illegal immigrants mase tathokani haibegi sub committee ama cabinet na sem khare ba madugi proof ti adu ai mana nga punga mane mo haigani madugi proof ti basanta na chairman ra awamboga letpo hokip na member oiraga sab ko adu toraga tharu re ba natra madu halare adu gi report to chap chan na lere number 1 ne go number 2 the drug akhoi gi poppy thawasi yaro he dun khara division mayam khara local le go ahum subada masage akhoi gi foresta go encroach to salamba reserve foresta encroach to salamba isina kuki gi mafam khara da evasion to bo haure ba atopa mayam leiram gni ma khepna khanglamna do dai to ka to ai hai roi go maram asing khu ahum khata hai ge ba masi second term lak bu kanda oja bire na masi se panthok pane ha ko panthorok bu kanda hoji ki hai ri ba kuki gi jo community sina MLA tara sina madu da support tawraga madu yade na mukhaina badigi masi Iran se thoki bane hai bane centenary get my thai thade adu ada tension bane that's not the maduna issue nate ST ni bagini maitena adu solidarity rally chapagini adu di moina lambi du thi bane excuse to escape to lambi thi boane but the root cause the reality di asagi akhoi illegal immigrants in se tathokani haina sub committee ama cabinet na pass tawraga mase thabak se paikhalak pa hari number 2 the forest the labor sing encroach to se eviction to thorak pa number 3 the drug se masi check check sina to thorak pa asi point ahum si da maramdu leidadana magi government anatraga mana sem oiba maitena oiba se yaro habigi thokairak pune ba si matai sing di sisu phapta de madurom da ngang da BJP gi Congress gi Bimol gi Bireng gi ada gi ibobi ngang da lere ba maitai sing se ko ana kari hairuni ado maitai sing na mikap thok tri phobodi maitai dum warag legani maitai na mikap thorode manipur da phaba dum purakani adum adu ai haininge hoi amadi nagane pangane hairakani achauba big brother gi role kana na logadabno haibadu akhoi khangba targa le majority kana no MLA 40 leibaga MLA tara leibadi panaba yaroine SMA jala natro MLA 37 leibaga MLA ahum leibadi panaba yaroine adu da taisalaga leiradi yaroi MLA 37 leibai se mete panga yaudadana 40 leibai se araiba natine so makhoi se people ki representative ne that's yes kari ki MLA 40 leib no ara population yamba gi ne yes yare ne adu di MLA 40 ki role du loro ne asi naga ge MLA na kadai de ye ke amarom da yek pe leitrina asi yek pa neutral kuki do su support tawde mai tai do su tawde khoi de manipur gi phaninga haina naga MLA sing wangang na tumina leiba sidi amarom da bhabadi leina ko isi no mai tai pangal kana su chongthok de na mai tai na adu tawde kuki haina haide na but amaga ama do ata haina ranga sai issue do core issue da chatadana BJP gi Congress gi IBOP gi Bimol gi Bireng gi da viral chaire ba sida nainaro lere ba what is the real core issue haibadu de akhoi public da thamdare ba aduna Congress da su ke mi khara su pungang da ngang ba leina ko adumaina tawba de ke ngasai BJP gi MLA mayam oja bireng gi matam da su moi su sonba gi government ruling leina BJP na rule tawna outer MP da yangone kukina support over mina kaina se kaba ngamba je mi gi policy do asi to su ilane na khangba ai go asi outer ge MP se kuki gi mina support over i kaba na tro adu ade mina hendro ano ai khoi se ane ba thap ta hari chali ko adu politics oige praja leader oige hairade khitang experience laiba khitang far sighted uba ado khitang khara thona leba go identity adu ga ngasai gi akhoi gi patriotic oiba adu wakhan chen halaga ai the leader oihaningi number 1 the last solution but the
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯚꯔꯇꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ IS ꯕꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯥꯏꯜ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯊꯣꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯈꯪꯂꯒ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯨꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2008ꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯨ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ peace stability kini haba adu 2025 da expire oirabani hoji 26 ki February yaurego adu kana su question taude ngasi akoina question taure abako su ki exact magi status ama akoi de piga dabani haina maramdi su agreement tabu kanda magi cadres machine layeba ko 2000 something aduga sugi masi tauringe da recruit tabu yaroi nomai pairaga chappa yaroi habe yauri aba manipur integrity kai bi yaroi su yauri aba adu ding si di highway da lambi da kada animal road haina semlaga nomai pairaga mi bu phuba chaiba threat tabu hore dudi karigi central government masi yenglaga leiba karigi si governor se nahan nisikanda hatpa mi do ngasi karigi phaba ngamdriba wari ni ko si government amaramda PR leramda na government amalera pharamgani nahan irengi ningthauda chairman da threat tawbudo ngasai sugi mini sudu bo lona laimna te si kem leiru adu khutak da phaba yare ngasi karigi phaba ngamdaba sini adana PR thambagi kala ba kari su leite haba masi government oiramrade amuka phaba yarame haba ko asina khoi sigumba je hari nek analysis oiraga adu praja singsina mikap thokradi aidi MLA 40 50 49 je प्रजाना अखोइना लेखलदिने ना अखोइगुमना फा ताबा मी लाख अमा थोररसे गासी MLA से करिसु नते हाय दिल्ली चके आरेसो चप्प यारो हैना हाय एयरपोर्ट उरमरते लॉक तौर थमगनेन थ्रे तौर तुम लेहनगदबनी प्रजा अदुसु थोरक्ते अदम दिल्ली द कौरे उरुरुरु उचे कुमना अदम पायरे अमु थोरे मै लीडर अमनी लाकनी हायरे इम्फा होते द क्लासिक रेड द क्यू द लेपे होदि हम इकाय अदुना regional party se purak pangamdri phaba madugi MLA leiba ngamdri phabadi hoji manipur ki train se sumaina dum chakani regional party se nagasu leiba ngami atopa jati su ngame maitai khata MLA lep puthopa ngamdabani MLA maitai gi jati haibase na regional party MLA sing puthopa ngamba kanda akhoi gi ideology manarakpa punama concept ama punba gi wakhansu lakani masisu phata bio masi phata dana MLA maitegi politician kharana punga ngangba lei adu madi masa national gi center gi ideology da chapanena akhona regional da lakpunena akhoi se conflict leba class leba natrauja manadreba aduga naga phatte chingmi na haidu chumde na maitegi politician khara blame pun taw toiba no akhoi gi ideology da different orieba hoji so MLA khara akhoi BJP laitradi Congress laitradi manipur se yaroi ne kanba ngamoi ne akhoi paisa kadai da logde akhoi kamai ne hingani haiba yaw mi yaw ri ba masi masa MLA masa na hairi ba ikai kam ikai adubo akhoi madu da manara kari tawgani ko aduna praja na phap tawo haibise ai dumai na haigi okay thank you very much Loshila